Ita nga malam, I'd like to talk to you about peace. Kasi, detan sa tisap-sapulan ti tao ka, peace, tal na. Peace is not the absence of problems. Don't ever think, nako na, no awang problema ko, natal na ako. No awang baybayad ako, natal na ako. Awang kasta nga biyag ka kapsad. Kasi aging ka nga si bibiyag ka, danto na tabay bayadam. Aging ka si bibiyag ka, adalata problema. So, let us dismiss or reject the idea that the absence of problem guarantees peace. Because peace is not the absence of problem. Peace is the presence of stability inside. Kahit nangasawan, peace kakabsat, it comes from a proper mindset, stability. Kahit nasawan, di kaunggam, uray ado dagiti mang-shake keng ka nga circumstansya ti aglawlaw mo. Agda talged ken tal na takaungan ti puson. Ti dakkel nga saludsod. Kasano nga madan kati kasjay nga stabilizer. Anat mang-stabilize ta pusom. Ganta panunot mo when pressure is outside you. Ano nalaka deta kakabsat. At ma-pressure ka trabaho, pamilya, nagiti personal mo, saksakit, pasamak ti aglawlaw. So, this pressure can affect us. Pero big question nida, anat mang-stabilize kanyam. So, the title, the message ko itang malim, How to Have Peace. Amen? O, basahin nyo man, the title, the message tayo, ready, go. How to have peace. Itayag naman ti ima na, ti kayat na nga, garon ti tal na ti puso na. So, this is not a message on how to remove problems. This is not a message on how to find a place of peace. This is a message on how to learn to stabilize your heart and mind so that you can have peace even when you have troubles and problems and even when there are many surrounding pressures in our life. So there are 7 biblical truths I would like to teach you. Tapnon ti kasta, hang kayo nalaka nga madandanagan kakabsat. Hang kinalaka panpanik, hang kayo managworworry unay. Kita nyo man taro pa ta kaabayo, managworworry sa unay kakabsat. Managpanpanik, managdandanag, managnervyos. At Mr. Rumi, elementary kami ka. Ano taga na, Sir Domingo sa. Ika na ayon no ko nga ibaganak at di kayo mamakadanag. Kurana ta nakaring-ringgur kam no ko di classroom. Kasi natakan na yung mga, di kayo mamakadanag. Kaya nga taga makadanag. Di ko makunanag, di kayo man makaringgur kunahan ko makungkunat. Sa bali ha, di kayo man makadanag. So, ure ado dagiti mabali na pagdanagan kakabsaan. Kat ana iti mang-stabilize kada tayo. So I'd like to teach you 7 biblical principles. These are not prescription. These are principles. Di prescription kakabsat kat adoption mo nga mang-refuse. They kat principle. If you don't apply it, there is no other way. Okay? Number 1. Peace comes when you surrender what you cannot control. That is a very important biblical principle. Surrender what you cannot control. Di ka Lord, makontrol ang kakabsat, apay nga panunutan pela problemaan. Hamo problemaan ang tibanag na hamo makontrol. No apay mo't nga digidi hante makontrol, isut pagdanagan tayo. Kasi nga Rod, hante ngamin makontrol. So we cannot control the outcome. We cannot control what people will do, just like a jay. Isut pakadanagan tayo nga pakapulkugan nga kapsat. Now, you have to tell yourself, if you cannot control it, it's none of your business. Kasi kakapsat, for example, before we get into the Bible verse, most stress comes from trying to control everything. Right. At work, can you control policy change? No change na the policy. Hamo makontrol neta nga kapsat. That's their decision. We call it leadership decision. Once ka binaliwon that the policy yan the trabaho, and it can affect your work environment, there's nothing you can do. Because that's their decision. Can you control people's attitude? For example, the attitude, the boss smoking, hamo makontrol di jay. Kasi sa kanya yun hamo makontrol the attitude, di kadom di trabaho.
Diba? No, dati rude nga kaduam di trabaho. No, adda iti, anatagan nan, inconsiderate nga kagduam iti trabaho. Amo makontrol di jay kakabsat. So, no isut parparikutom deta nga banag, kat talaga nga maproblemahan ka. How about sudden problems? Oh, bigla latan nagkaroon kat sakit. Bigla nga nagkaroon di problema. You know? The Bible says in Philippians 4:6-7, this is a very important verse. Be careful for nothing. Oh, be careful. The word careful means worry. Worry is not the same thing as plan. No, ag plano ka, you're not worrying kakabsat. Di ag worry a tao, awang plano na, maburi-buran lang. Kasano nga rod, kasano ko na. So worry is not the same as being proactive. Worry is not the same as planning. You must be a good planner, but you must never learn to worry. Be careful for nothing. Amoy pa yung bagat ni Biblia nga, be careful for nothing. Kasi ti default system tayo, basta ada problema ag worry. Default, amoyot default, automatic tayo netang kakabsat. Reflex ti tao, part of our sinful nature. Di sinful nature tayo, awang kami ni Apo Diyos sa jay. So, di sinful nature, kaputawan ni Apo Diyos ijay, natural, ti automatic ag worry. Sabi niya, in everything, by prayer and supplication. So, ti ubraam ka digiti things that you cannot control, surrender. You know what is surrender? Entrust it to God. By prayer and supplication ko na, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart. So if you notice first, the prerequisite of peace is prayer. It's not thinking. Thinking will never make you peaceful. There is a time that when you think, and you think objectively, it will result into peace. But there are times that thinking will never result into peace. The prerequisite of peace is not thinking and thinking. The prerequisite of peace is prayer. You entrust it to God. Di kita pasamak ta Iran, ano problema deta? Ikararag mulat ta ti apong nga kapsaan. Amen. Diba? O, pinatay da kano di presidente Iran, ang problema pela di Jengaro. Kaya mo na, talag mulat ta ti apong. O, let's put it in a closer scale. No inconsiderate di ka doon di trabaho, ang pay parikudom deta, italak mo lang ti apo nga kapsat. Itawatin ka di apo wisdom. Kunam Lord, italak ko king ka, very inconsiderate, very rude di nga tao. Ikaw nang bahala sa kanya. Ang gusto ko lang Lord, bigyan mo ako ng wisdom, what to do. Kasi dahil lang kakapsat. Diba? Kasi no kita nyo di verse ulit, hamo lang ibaga di problema ti apo ag-request ka. Wala be careful for nothing, in everything by prayer. So, meaning, digiti pagdanagam, itaklim mo ti apo. Ti ubraam kidi, ag-request ka. Ag-request. Amo yung request, dumawat ka. So, in that scenario, rude ka duwam, inconsiderate, naluko. Diba? Luklukon na ka di trabaho. Uno isumsumbong na ka ti negative ka di manageryo. Siyempre, nasakit direct nam, diba? Oh, hamo makontrol di gidi nga bambanag. For example, kung mo control mo good, ngam no saan nga rud ka kapsad. Ubra agkararag ka. Apo bahala ka kadeti nga taon. Nabilbilid ka ngam isona. Nabilbilid ka ngam jay puso di manager mi nga pagipulpulungan na. Isong apo Dios itakling ko kang ka. I-request ko apo ikanak wisdom. As jay ka kapsad. So, nung naitalag mo iti apon, kat amom iti panunot mo, nga dakdakkel ni Apo Diyos, ngam DJ nga tao, kan DJ nga problema kakapsad, awang pagdanaga mo na dabakir mo Nakasadag ka DJ, nakasandal ka sa pader, anang pagbutngam. Peace comes when you surrender what you cannot control. Personally, there are many things I cannot control. But I just entrust them to the Lord. But I ask for wisdom. No, anyat dapat obra isuro nak apo. Digidihang ko maobra nga ko dapat panunutan. Si kanti makaammo. Di lang dapat obra iti isut concern ko Lord. Show me what I need to do. That's it. So ulitin, peace comes when you surrender what you cannot control. Sino kada kayo kakabsat? Related ti biyagyo kadeta point number 1. Raise your hand. No makarelate kay kadeta number 1. Very good. Amoy obraan yung arudan? Oh, sakit. For example, deta sakit mo ita kakabsat,
controllable, but it could be out of your control. So ano obra? Lord, deto'y sakit ko, makontrol ko, di outcome nahan ko ammo. Nuan nantot epekto na digiti apo. Ngam italek ko king ka detoy, tilang dawatig ikanak wisdom, show me the things that I need to do. And I will just entrust you with the outcome. Awatan nyo kakabsat? Kasjay. Kasi no, problema ang lapta di dyan, problema Kasi kita nyo, iso bagbagami no ka detoy. Alam ko mamay ka makikimong, nakamisuot ka. Abay no nakamisuot ka, masolbar na problema. Hello? Agisam ka na taa. No agisam ka, hanamot masolbar na problema. Lagi, isa man yung mga taga-abay yung kakabsat, isa man nyo. Oh. No nag-iisam ka, nasolbar na yung problema, di ba layaw? Saan? No nagmisuot ka nga ron, nasolbar na natin yung problema, saan? Ag-iisam ka latan. Oh, nawatan nyo, DJ kakabsat. Now, let me connect that to my point. Di kahit ko nagasawan, hamo ba control? Ngam no anyat, dapat obraam, isot obraam. Iparikutam nga di problema, tiparikutam di attitude mo itakabsat. Kaya di problema itanik mo di apo. No, ada problema di trabaho yung itanik mo lang ta di apo. Ti problema mo di attitude mo may magigimong. Lord, you take care of my problem at home, you take care of my problem in the workplace. I-concern ko give me wisdom at hand. Deto'y obra isot ikanak ti wisdom. Igidyahan ko makontrol, italag ko ging kaapo. Kasi no, mismiso utak dito, di na mo masolbar di problema di balay. No, mulmulang lang dito yung agtay-tay panunot ko, di na masolbar di problema di trabaho. So, concentrate aklatan. So, ikanak wisdom, tapno, amok ti concentrate. Tadi di problema di trabaho, baka mo ka di jay na po Diyos. Kas jay ka kamsa. No, hamo surutan det, ag compound di problema. Ag compound. Dahil nayunam to na ta problema mga kapsal. So, this principle is very important. Okay? Number 2. By the way, let me ask you, what is holding you that you should release? Anat tengtenglam itawag bagkada nga dapat i-release mo ti Apo? Is there anything you are carrying right now? Is there anything you are carrying on your shoulder that you need to release to the Lord? You need to release it to God right now. Amen? Duha mo i-release ito, marigatan ka. Ikan kayo di may isang illustration kakabsat. Dete ko makabawbawas kan kakabsat, kat di mo mat nga irwar. Anong mangyari yung ka? Napadasan yun kasjay? At di-drive ka, kung magat adayupay kakabsat, tapag-istapam kat talaga, mapanagtudok-tudok kan kakabsat. Anong mangyari? Ag-link kat kakabsat, tinagbubugal. Sino ka tayo nakapadasan? Asyak na padasak dito ang kakabsat, Kita man? Idagbasbasag di Northwestern, kasaksakay ko belat jeep agpalawag, agtudok-tudogan kakabsat. Paunay ka. Kati adati jeep panunutot, yan na ti papanat. McDonald, Jollibee, adut tao. Chowking, adut tao. Tapos nakarugrugit. Kung nag-apo yan na papanat. Inapanunuta kada pag GG Mac di dalawag ide. Ijay di papanak ta na dalos. Kunak, napaanak sa jay kakabsat. Kuna na jay receptionist ko, Sir, anak ko, apay nga nagtutukol ti lingat mo kuna na ganyan. Ay CR, nagag-CR. Pauna, hindi na i-release kong kakabsat. What a relief. Iso nga, deta, hamo dapat bakbaklayan deta kakabsat. I-release mo ti amo deta. Mapoisong ka, nagpampanunot. Gets you? Okay, number 2. How to have peace. Number 2. Peace comes when your conscience is clean. Simple, di kiti nga message, nga puntos ka kabsat nung kwa. Surutom dito, itapno hanggang agbiag nga nagulot panunot mo. Peace comes when your conscience is clean. Dapat nga kitain nyo kakabsat nga kanayong konsensya. No, dalos ta konsensya, natalna ka kakabsat. Edat kita mo muna. Kasla kung ano di-drive ka, check ang taprenom. Kasjay. Kasi once nga madita prenom, kakabsat, awan talnam nga drive. Kastamot tibiyag tayo. No agreeing ka, check ang kakabsat ta konsensyam. Kasi once nga adda iti mangisturbo ta konsensyam, hangkan to pulos na tanaw riyan na papanam.
Proverbs chapter 10 verse 9. Proverbs chapter 10 verse 9. He that walketh uprightly walketh surely. Kita? Dito word nga surely na talged ka kabsat. Awang pagdandanagan ti tao nga gusto to ubraan na. Basta gusto to ubraan o pagdanagam. But he that perverted his ways. Naglagi po nga anat perverted his ways ti Ilocano. Dete kas lang luklukwam ko natin latan. Nuluklukwam dagiti ubraam ko na. Naglagi po. Matakwatang kanto. Masuk ka lang ka. Iso ka, agub obra kayo, hanyulukluk po, hindi kitong obraan nyo kakabsat. Hangkig kuskusin. Obraan nyo lang tati usto. Hala ang agaputa kayat mo ti peace. Ngam gaputa kayat mo nga aywon ti apo. And ti resulta na peace. Amen. Do it, according to the Bible, whatsoever you do it as unto the Lord. O, di jay ti pangigapuanam. Ngam agresulta iso na ti peace. Kasi topic karod natin. Ngam nulukluk kong kakabsat, hala ang adda pampanunutom DJ Bosyo, pampanunutom number 1 ti Apo kasi makikita na itong obraam eh. Napintas dito kakabsat. You cannot have peace if you are hiding something. Amen? Oh, you cannot have peace if you are compromising your integrity. You see? Kung nakidikalman dito, dinggan nyo to, the preaching ko ade about the life of Job. Character first before wealth. Awan ragsak mo, awan talnam nga bubak ng kakabsat, no linulukot wagas mo. Urayim kakabsat, awan nagbilang no dagpulo. See? Alagad ka mo na makarelate kayo, makamukailat tamang mangirelate yan application ti biyag yun. Kunak dito, inobneg negosyo kayo. Kat amoyo nga haang nga na danus tarik nayo nga mangilako ta da isyo ta ilaklako. Hangkan to aglaklako ta da isyo nan. Kailangan niya kakabsat, at da piano may kami ni Jebalay. Tatan, idinapangkam di Isabela, at da nakita nga napimpintas nga piano. Kat di presyo na, kas di mo lang di piano nga ginatang mini. Kunat, kureka. Da savings ta, word. Umatang ta, gatangan ta dito yung piano, natalgadak, mailakok tayo piano nga dabali. Alisto na mailakok di jay ko na. So ginatang minyawid me. Impose ko di piano kakabsat. Awang 5 minutes, upad pastor ti agpareserban. Kat napintas presyo na, Yamaha nga piano. Among na gumatangat kas jay, 70,000 pela bayad na. Iso nga naturudak nga nangibaga, 45,000 ti bayad na di piano. O di nagpareserban. Pastor, kunat, I'll be honest with you, ada issue na dito eh. Kasi di katangan mi adug gas-gas na. Iso nga di ba, hindi pagkatangan mi, papamipig apon ti bigat, kat itap na napanamot pinailoksa na, di na po ti piano finish na, awan silindang ko na. Ami ko magatangan idin. Ngam na gusto ak laon di tunog na, iso nyawid mi. Kat itan, ada baro nga piano, iso kay lakok dito eh. Pangsukat ko man lang ko na. Ngam, di banking ka di issue na. Ti ko na kanyak, pastor ko na pintala dito, ang problema. Tinatalgad kanyak, amok nga si ka, metikuloso ko nga gadang ti piano, agtalagat ka ko na paunay ka. So ibagbagat, ti kadaklan kakabsat, nga kinabak ng talag ti tao. Di ba? So ako nakbatan, in point out ko di kan man, so kada kayo, adot agnegosyo, ito ka. Di kaya dumagdegdegosyo kaming ipanusot na lahat kakabsat, ured, the issue nan, pikayat na basta makagain. No maamuan to ta tao nga linuklogom isunan, hanan tumaulit din. Saan lang di jay, word of mouth, ipadpadamag na kanto. Dito ti aglaklakot ipon, iba nga na nga nagaput nat ba, nagapumot bigang ko na. Diba? Oh, dahil ti aglakot bangos, iba nga na nga dagupan, di talagayam gabo, agat gasolina, agat krudo, di bangus na. Oh. So awanan. Nakita yun, di jay? Anyway, napintas dito ka kabsat. You cannot have peace if you are cutting corners. I-apply mo dito ka kabsat, hindi pa nagpadagdarmot balay. Tinipid mo ta balay mo, dantor, nam nga maturog nagbagyaw. Hello?
O kas pagarigan, kuna da ide, ti bingay na ti semento. Dak malagip ng, ti bingay na kumati semento, mesa nga semento, talo nga box ti graba, kuna da. Example lang, 1:3, permittive ker na. Tinamayam, 1:30, na yun ang 0. Agad to pa yung talnam nga maturog kakabsat, no, gangganad. Bakadlaw wala gangganad, agad taray, buhatin ka rumuaro na. Awang pismo, at napamulinok logo di ubrab. Iso nga kakabsat, peace comes when your conscience is clear. Tikayat ng asawa detoy, always do what is right. Ura i-criticize da kakabsat, no among di konsensya mga ustot inobram, natal na tapusom. Ura ilay bagbagat tao king ka. Timang trouble king ka kakabsat, they jay konsensyam. Kat no adamadi nga konsensyam, ura agbagas yung kang natal na. Uray mai-promote ka sa trabaho. Iso nga kakabsat, agkararag tayo ti Apo. Kuna tayo Apo, tulungan na nga estilo dagiti ubrag ti panagbiag. Tapnon iti kasta Apo kat natal naat. No adaman dagiti problems ta iti naglaba, samunay na yun ng kakabsat. Manipot ita, kunam Lord, help me to do what is right. I will not cut corners, I will not hide something, I will not do something that I will hide forever. I will not compromise my integrity. Peace comes when your conscience is clean. Number 3. Ibibiyag kay Bay? Number 3. Peace comes when you forgive quickly. Amen. Simple na, hindi lesson tayo ya. Itayo iman natin. Sino nakagurgura na kakabsat? Awamot lang? Amen. O, sino apa na? Puri kayo. Sino ti daga-conflict na jay trabaho? Itay na iman na. Sino daga-conflict na ita? Ay awan. O, nasisingpot daya. Ang dagyan mo na yung kakabsat. Okay? Sino dati ka conflict na kabagyan na? Di Pilipinas. Oh. Tapos di kabagyan karo ba di balayaw? Patanagan ka, baka mapanabukbukan gasolina, puura na tabalayaw. Ha? Peace comes when you forgive quickly. Ephesians chapter 4, 26 to 27. Oh. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Amoy palubos naglindag ta init. Nga si pupungtot ka, kunana. Dapat, standard mo, no adaman nagpungtutam, dito nga nagmalam. No adda kinaguram. No adda saksakit na mo, iti dito nga nagmalam. Basta no agsit ngutin kakabsat, masapol mo ten nga i-release mo di kitan. Awan dapatan. Awan dapatan. No kayat mo, ituloy mo itong bigat. Ngam to no sumipgat manan, ikatam manan, ituloy mo ba itong bigatan? Baron to man nagura itong bigat, baron to man sakit na itong bigatan. Made. That does not mean that you ignore issues. Ngam awan dapat sakit tinagam mo, italik mo ti Apo no at dadigiti tao nga ham mo mapakawan. Kaputi inubra daging ka. Gapot unfair dagan ka. Masapol italik mo ti Apo kabsat. Haan mo nga balbalsen ngamin yan tapanunot mo jay tao. Idje ngamin timang tadking kat dadagsen kayat mo abalsen. Ham mo maako day unfair nga inobra na ka. Be amlatan nga kabsat. Siya kat adadaga kasta nga tao kanya. Kat no talaga nga tutupak di panunot ko, madi akong kunaklat tagakabsat. Hanag patingga ti sakit tinagam ko. Ngam ko na, be amon. No lino ko na ni Apo, Diyos tot mang sukat, DJ kanya akong. Baka mong tumutlat ni Apo, Diyos ka, DJ nga taong ko na. Nalpasan, solve. Nakita yung kakabsat? Solve ba yun? Awang problema ang kakabsat. Duray masabat ko, DJ nga tao, isot mabain kanyak no kwan. Tsak kat problema ko na kung nagdipanunot ko, nakarkaro ano ti Diyos ti mang balis king kwan na kunakbag. Kat no anyaman DJ napugaw kanyak, mapimpintas no ni Apo Diyos ti mang sukatbag kunak.
Anang arupelat pagsakitan na ng muta, anat kaguram. Diba? This comes when you forgive quickly. Forgiveness is not excusing wrong. It is releasing yourself from emotional bondage. Oh. Diba? Number 4. Makarelate kayo mo na, di gito yung kakabsat? Tag na tima na, no, para ka nakita number 3. Pastor, napindas para kanyak, dito number 3. I need to learn to forgive quickly. Very good. Very good. Oh, nangruna ka dagay nga gaasawa, forgive quickly. Amen. 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 Husbands, forgive your wife quickly. Wives, forgive your husband quickly. Oh, children, forgive each other quickly. Forgiveness. Amen. Oh, iso deta ti mang-fertilize ka sa ti relasyon. Forgiveness. Bitterness, iso ti poison ti relasyon. Poison ti relasyon deta. Amen. Urayan ti church tayo, da kayo nga brethren dita. Awan dapat ti bitterness yung tunggal may isa. Amen. You should be able to shake hands with one another nga awan sakit na ka. Amen. Urili ko na ka dita. Awan mo't siguro, ayan ka kamsat. Amen. You see? Amen. Oh, no, dakas di nga maturity di panunot mo kakabsat, han na ka i-drag down, di kita tao nga garamit ti madiging ka. Han na ma-i-drag down na biyag mo kakabsat apulos. Matured kayo. Number 4. Peace comes when you entrust your plans to God. Amen. So nga amin na mulayo, ikararagyo kakabsat. Entrust your plans to God. Amen. Amen. Plans di dyan, datina. Di ka na sa undi na plano. Plano ka nga plano. Abay, di mo amot masakbayan ka kapsat. Tinapintas kit di, imbes nga maparikutan ka ka, di outcome ti masakbayan, italek mo ta plano. Proverbs 16:3. Proverbs 16:3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be what? Established. Unay kan? Oh. No, ape nga madanagan tayo because ado digiti what if this fails? What if it doesn't work? What if I made the wrong decision? Kakabsat, however it is, basta intalit mo ngayong kararag ti Apo, God will take care of the outcome. Ang take cut board exam, kasano no jak makapasa? Abay pare ko tayo. Ag-exam ka lang tayo, italit mo ti Apo. Makaamon to isunan. No nakapasa ka, amen. No hang ka nakapasa, from God lang ta di jay. Amen. O ag-apply ka trabaho, kasano no jak matanggap. Amom no kasta ka, ma-pressure ka nga pa-interview ka kabsat. Ma-pressure ka nga permi pa-interview. Ngam no ko na, tinggal ni Apo Diyos deto. No para kanyak deto itod na. No hana itod man. Hana kayo nasaw na careless ka mapan. Ngam ti kahit nangasawan, ikatong jay pressure mo nga mapan pa-interview. As jay leti kahit nasawan kabsat. Iso nga italik mo ti Apo, di kita plano. Amen? Lord, this is my plan, but I trust you with the outcome ko na. Oh, kas jay tiget na nasawan. No ham mo pagayatan Apo agad i-twist mo neto eh. If it's not your will, close the door. If it is your will, open the door, Lord. But I entrust it to you. Diba ka kabsat? Nasurusuro yung tikas na nga prinsipyo. Sino kada kayo? May apply yun detan nga mindset. Itayag naman ima na, nasurusuro yun detan. Oh, nakapasa kayo, naka-level up kayo no kas jay kakabsat. Naka-level up ka. Number 5. Peace comes when you refuse to entertain gossip. Agasam tata ka ubra, abdiles istorya naging kagad Iran ka da, Iraq ka da, UAE, di kitaan. Mismisain mo ito nga kabsat. Peace comes when you refuse to entertain gossip. Among timang gulgulong amin ti tao nga kabsat kat deta gossip, dila. Oh, Proverbs 26:20. Anak ko na na Proverbs 26:20. Where no wood is, there the fire goeth out. No awan ti kayo, matay di apoy. Iso nga no awan ti sogsog ken gossiper, matay ti isyo nga kabsat. Iso nga no adda nag-gossip king ka, usto na nga isunan hammo nga iramraman ta pagbagimon.
Amoy, di kita man namay, no kanumatay, daga kabsat kat kwa. Ipasa da jay power da. Hello? Sino ka takit ya? Damam mo na nga man namay. Kita nyo man taka-abay yaw, hamon lang. Oh. Di kita ka naman namay, sakbay da nga matay, ipasa da ta power da kakabsat. Tapno, agtultuloy lata ti henerasyon dagiti man namay. At no sikat pangipasaan na, hamo dapat awawatan kakabsat, tapno matayan ti man namay. Amuyo ka di nga doon tao, han naman namay kakabsat, kadagiti ruruot kada tiltila adda nga batbato. Adot tao nga man namay ti dila na. Magapamuam na perdila ta jay taon kakabsat, gaput pa nagsasauna. Isong ano, making ka deta man namay ti dila ng kakabsat, panawa mo. Kasi iramraman na kakabsat, itipuor. Iramraman na. Isong ako nang gingwa na, sister, hanak iramraman di na. Ni pastor ka, datang pangibagaamon han na siya. Unayo, no kwa, no, daga kasta nga, digit agreres ti question na dita. Unayo, ni kadla pastor, basit ti pangibagaamon, sister han na siya. Tahan na siya ti masatnan nga makasolbar deta problema. Ni pastor lat pangibagaamon, sister, kunayo. Well, Amen. kasi no si kakabsat, entertainem deta, may ramramang kantong ide. Gossip pollutes the atmosphere. Gossip creates suspicion. At kikita kayo, at kakadwa kayo kakabsat ngam di pampanunod siyo kat kwa, agdudwa. Gossip damages trust. So gossip plants unnecessary anxiety. So ano obrahin nyo? No, the gossiper nga tao nga kadwayo na trabaho. Uno, the gossiper nga kabagyan nyo. Ano't obrahin nyo no kakabsat? Refuse to spread unverified information. Aging gana nga nga mo ma-verify digit information hanggang natagsasaong. Digit at pakalanan tayo, risak nyo at dumakabsat. Pampanood, iso nga naadal ko dito. No hang ka pa'y sure to, digit information, hang mo pa na ibagbaga. Oh. Refuse to listen to destructive talk. No awang papanan na nga na imbag deta saritaan, panawang. Amen? Refuse to pass along negativity. Negative dyan ang nagmuna ba mo pala imbagat sa bali? Bea mo na. Praise God. Amen? So, peaceful people will guard their ears. Guard your ears. Kakabsat. Amen? Oh. Awang mo't lang ti gossiper di trabaho yo? Awang mo't lang kadwayo nga gossiper? Amen? Okay. Number 6. Peace comes when you live one day at a time. Amen. Oh, peace comes when you live one day at a time. Ag duma kakabsat di ang plan-plano kan di agurwori aya. Dito Matthew 6:34, take therefore no thought for the morrow kung kami ni Jesus Christ. Ikan na sa undan, take therefore no thought, hamo pa kadanagan ti bigat. Han na kahit na sa nga hanggang plano. Ikan na sa hanggang danag. Doapi agdanag ka ngamin, pampanunutom di outcome. Anan to nga tatong bigatan, kasanon to nga ta. Tikit di aramidem agkararag ka, ta isuro na ka ti apo ti ubraem ita, nga mangitunda ti napintas nga resulta tong bigat. Hanggang agworwori no anan tot mapaspasamak tong bigat. Amen? Oh. Iso nga peace comes when you live one day at a time. Napintas ti kanta, paborito ni Pastor Jun di one day at a time. No anya di dapat ubraem ita, isot problema ang kakabsat. Nga di ubraem ita, napintas tot resultan at masakbayan. Hangga dete, pampanunutom ti masakbayan, di kamot mapanunot ta ubraem di ubraem itan. Di kamot masamot aglaban, at di mo nag-Facebook ti ubramo. Amen? Di kamot masamot ti agurno siya daw nagtabalayan, at agmulmulong langgag, pampanunot latta ti masakbayanan. Hamo pampanunuton ti masakbayan, agtrabaho nga kitdi, ubraem di ubraem ita, nga napintas tot resulta na tong bigat ken ti sumarno nga lawas. Edat kahit na nga sa word. Number 7. Last. Peace comes when you walk in God's will.
Anyo padpadasan ti rumuar ti pagayatan ti Apo kakabsat. Uray bumaknang ka. No hantumot na pagayatan ti Apo deta turong ti biyag mo. Hanto na talged ta pusom. Ngam uray narigat iti tahakang nga biyag. No laket pagayatan ti Apo, natalged ka kasi kadwam ti Apo. Amen. Isaiah 48 verse 18. Oh, that thou hast hearkened to my commandments. Di kitat pagayatan ti Apo. Then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Unay ka dayatan nga kapsat. No kumala diningag mo, di kiti pamiling ko na ti Apo. Di ko matalnam kasla karayan. Awang problemam ko matibiyag mo. No sinurot mo, di kiti imbagak keng ka. Amen. Iso nga kakabsat. Dinggan nyo ngamin ti Apo, hanga tabagbagiyo. Amen. Hanga dagiti noises ti aglawlaw ngamin ti dingdinggan tayo. Kuno ibagbaga dagiti tattaong nang runa no awam met langarod na Diyosan kadakwadahan iso dat dingdinggan tayo kakabsan. Dapat di kayat ti Apo, di pagayatan ti Apo dinggan tayo. Tapnon ti kasta ti resulta na ti biyag tayo natal na ngakas iti karayan. Thy peace had been as a river kuna nakakabsan. Amen kakabsan? Oh, Amen. tayo naman ti ima na, tinablesan, deti message, itang malem. Okay, kan? Okay? Oh, nakita kayo rin nga da kay adatasom, nakita nga nagitayag kay di ima yo. So, review tayo, how to have peace. Uy, kakabsan, amok nga na, blesan kay deti message, hanyo pala ipopos, deti outline ka, jak pa na i-preach dito, uy. Dito ipela, da kay pela. Di post yun ito yun. Awan to excitement. Di kita pag-preach sa ako na mo. Dan to di outline ko. Kakabsat. Wan. Sister Raquel. Hamo pa na ipopos wan. Ni Sister Raquel di ba yun? Post na. Kakabsat. Hanyo pala ipopos yan ta Facebook neti. Dagay pala nang i-preach sa ke. Awan pa nang i-preach sa kami neto. Okay. Review tayo. How to have peace. Number 1. Peace comes when you surrender what you cannot control. Di analogy naglagi po nyo, masapol nga no makabaw-bawas kayo, irwar yung kakabsat. Hanyo nga kung kontrolan. Number 2, peace comes when your conscience is clean. Uray anat ibagbagat ti tao king ka, ilata sa ruta, aramidam di gusto nga nadalos ni konsensyam. Number 3, peace comes when you forgive quickly. That is a fertilizer in relationship. Bitterness is a poison to relationship. 4. Peace comes when you entrust your plans to God. Ang plano ka, italit mo ti Apo, that the outcome na, ibilang mo lang tanga nagapo ti Apo. Ag thank you kanda lang tanga na Apo Diyos di outcome na. Amen. Number 5. Peace comes when you refuse to entertain gossip. 6. Peace comes when you live one day at a time. And 7. Peace comes when you walk in God's will. Praise God. Okay? Kararan tayo. Lord, thank you so much. Kada ti lesson mi itata nga malem. Kat paunay na po ti kaadu dagiti parikot ken problema dadagsan ti panagbiag. Digiti nga message ti mangted bangar kada kami. So nga italag mi Apo Dios itagan ka. Kat thank you. Kuam ti gloria kan dayaw. In Jesus name we pray. Amen.